bakunze babisobanukirwa official reka mbasubize kandi bifurize gukomeza kugubwa neza muri wose mukurikiye ibiganiro n'amakuru cyane tubagezaho 5 kuri 5 niki tubazaniye mu minsi yashize twabwira ko ari inkuru yamenyekanye yasakaye hirya no hino ku isi. Ni inkuru yari babaje cyane, yari iteye agahinda kubera ko nyine ni umuntu wabuze ubuzima ndetse yari yaramenyekanye cyane, yari umuherwe wabuze ubuzima, abura ubuzima ku myaka irenga 80 y'amavuko, abura ubuzima ku buryo inkuru yakwirakwiye hirya no hino. Ntabwo rero mu by'ukuri hahise hamenyekana icyamwishe cyangwa se icyamuhitanye cyangwa se icyo yazize, gusa abari bari hafi ye bavuze ko nyine yashize mu mwuka, yitabye Imana. Ndetse umugabo w'umuherwe n'umunyarwanda, no kuvuga ko afite ubwenegihugu bw'Ubunyarwanda, ariko akaba yaragiye atura cyangwa se akorera ibikorwa bitandukanye mu bihugu bitandukanye. Yabaye mu bihugu bigiye bitandukanye birimo n'u Burundi ndetse na Afrika y'Epfo n'ibindi bigiye bitandukanye. Yagiye anashyira ibikorwa bigiye bitandukanye. Rero mwabantu mwe, ibikorwa byagiye bimuzana akayabo k'amafaranga ku buryo uyu yabaye umuherwe, akaba umukire ndetse akamenyekana ku isi yose. Nta wundi rero ni Rujugiro y'abatwa Tribert. Ayabatwa Tribert rero akaba yaramenyekanye nka Rujugiro. Kuri ubu nyuma y'igihe yitabye Imana cyangwa se apfuye, kuri ubu hamenyekanye icyamwishe. Kuri ubu uyu mugabo hamenyekanye urupfu, icyo yazize iki rero. Sasa inkuru y'urupfu rw'umunyemari Rujugiro y'abatwa Tribert yamenyekanye ku itariki 17 z'ukwezi kwa 4 2024, ariko ntihatangazwa icyamuhitanye. Uwo mugabo yapfuye ku myaka 80 irenga 82 y'amavuko, yarazwi mu bucuruzi bw'itabi n'imitungo itandukanye. Amakuru yamenyekanye rero ubwo yavaga n'ubundi cyangwa se havugwaga urupfu rwe, nuko Rujugiro yaguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko abo hafi ye ntibagira icyo batangaza ku cyamuhitanye. Noneho rero kuvuga ngo muri Mata 2024 ibice bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu byibasiwe, kuko n'ubundi Rujugiro yaguye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ntabwo ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Mata rero 2024 ibice bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu byibasiwe n'umwuzure waturutse ku mvura nyinshi. Ni imvura bivugwa ko itari isanzwe, kuko yatumye mu bice bitandukanye by'igihugu ibikorwa binyuranye bihagarara, birimo n'ubwikorezi kuko imihanda yarengewe n'amazi. Ku itariki 16 Mata cyangwa se ukwezi kwa 4 rero, Rujugiro y'abatwa ngo yabyutse mu gitondo ashaka kujya ku kazi nk'ibisanzwe, ariko abona ikirere kitameze neza. Chipolpotsi rero yatangaje ko yahise ababwira inshuti ze ko ari bwo bwa mbere yabona ikirere cya Dubai kimeze gutyo. Gusa uwatanze amakuru yagaragaje ko nubwo byari bimeze bityo, uwo munsi yakoze. Bivugwa ko rero nubwo Rujugiro yari afite imbaraga z'umubiri, ariko yari atarakiri ibikomere by'urupfu rw'umugore we witabye Imana mu mpera za 2023. Uwatanze amakuru yagize ati yari afite imbaraga z'umubiri, ariko mu bijyanye n'amarangamutima yari yaracitse intege kubera urupfu rw'umugore we rwamukomerekeje cyane. Umuryango we watekerezaga ko ibyo ashobora kuzarugwarana by'akabitsinda, bigendanye no kuba yaranyuze mu bihe bikomeye kandi akabasha kubyihanganira, birimo n'ubuzima bw'ubuhunzi. Rujugiro rero yakundaga koga cyane ku buryo kuri uwo munsi nubwo ikirere kitari kimeze neza yumvaga yajya koga, ariko abo mu muryango we baramubuza, bamusaba ko yategereza. Ati umwe mu bagize umuryango we yamubwiye ko ikirere kimeze nabi, amusaba gutegereza muri ako kanya ngo Rujugiro yahise aratangira kwibaza icyo ashobora gukora, ariko agirwa inama yo kuguma mu nzu kugeza igihe ikirere kibereye cyiza. Icyo gihe ngo yagize ati yego reka ndebe televiziyo. Bivugwa ko Rujugiro yabanaga n'abuzukuru be, ndetse kimara kwemeza ko agiye kureba televiziyo yahise asanga abo bana mu cyumba ngo barayirebana. Nyuma y'igihe gito rero bareba televiziyo, yasabye umwe mu buzukuru be kumuha telekomande ya televiziyo, ngo mu kanya gato yahindukiye asanga uwo munyemari yashizemo umwuka. Ntabwo uwo mwana yashoboye kumenya no kumva ibibaye n'impamvu,
bivugwa ko ngo yihutiye guhamagara abandi kugira ngo barebe ibibaye. Abo nabo bahise rero bihutira guhamagara ubutabazi, ndetse umubiri wa Rujugiro ujyanwa mu bitaro biherereye mu mujyi wa Dubai, byemeza ko yazize uburwayi bw'umutima. Mu cyumweru gishize umuryango we rero wahisemo kumushyingura muri Afurika y'Epfo, aho umugore we n'ubundi yashyinguwe mu mwaka ushize. Umuherwe rero w'umunyemari Tribert Rujugira y'Abatwa wari umaze imyaka yarahunze u Rwanda, yapfuye afite imyaka hejuru ya 80. Hagati aho rero mu kiganiro n'ikinyamakuru New Vision cyo muri Uganda muri 2019 yavuze ko atazi imyaka ye neza, kuko ubwo yavukaga hatariho uburyo butegetsi bwandikaga abana bavutse, gusa ngo yabwiye ko yavutse mu ntangiriro y'imyaka 1940. Umwe rero mu banyamategeko we yahamirije BBC Gahuza Miryango urupfu rwa Rujugiro, ati nta yandi makuru dufite. Icyo gihe rero n'ubundi Rujugiro yitabaga Imana. Rujugiro rero uvuka i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, amakuru avuga ko yari asigaye abi Dubai muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu. Rujugiro yari umwe mu banyemari bakomeye b'Abanyarwanda bateye inkunga y'amafaranga izari inyeshyamba za FPR Inkotanyi mu ntambara zarwanaga zo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero n'ubundi akaba ari intambara yatangiye, cyangwa se akaba ari urugamba rwo kubohora u Rwanda mu Kwakira, no kuvuga mu kwezi kwa 10 mu 1990. Byanatumye nyine u Rwanda rubohorwa ku buryo ku itariki 7 z'ukwezi, ku buryo ku itariki nyine mu kwezi kwa 7 mu 1994 hahagaritswe nyine jenoside yakorerwaga Abatutsi. Mu 2014 rero ikinyamakuru Forbes cyatangaje ko Rujugiro yari we muherwe wa mbere muri Afurika mu bakora bakanacuruza itabi. Mbere rero yo gushwana ndetse mbere yo kujya nyine mu buhungiro muri Afurika y'Epfo muri 2010, yabaye umujyanama wa perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Mu Rwanda rero Rujugiro yamenyekanye cyane ku bw'inyubako ye iri rwagati mu mujyi wa Kigali yarizwi nka UTC Union Trade Center, iri mu za mbere ndende zubatswe nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Iyo nyubako byibura ngo yabarirwaga agaciro kari hafi cyangwa se karenga miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika, nk'uko tubikesha BBC Gahuza Miryango. Yafunguye imiryango muri 2006 rero. Leta rero yeteje cyamunara muri 2017 ivuga ko Rujugiro afitemo umunyamigabane myinshi nyine ayibereyemo umwenda cyangwa se ideni imisoro irenga miliyoni 1 y'amadolari, ibyo we yahakanaga. Ubwo UTC rero yatezwaga cyamunara, hari hasanzwe n'ubundi hari urubanza hagati ya Rujugiro na leta y'u Rwanda mu rukiko rw'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba, East African Court of Justice, ku kwigarurirwa kw'inyubako muri 2013 n'akarere ka Nyarugenge nk'umutungo udafite ba nyiraho. Uyu rero Rujugiro n'ubundi yafungiwe i Burundi. Rujugiro yamenyekanye mu Burundi kuva mu myaka 1970 mu bucuruzi burimo n'ubw'itabi. Yabwiye New Vision muri 2019 ko yahungiye mu Burundi afite imyaka 19 mu gihe cy'imvururu zibasiye nyine Abatutsi, ndetse twanakubwira ko aho i Burundi yahamaze imyaka igera kuri 20. Mu 1990 rero yahunze Burundi ajya muri Afurika y'Epfo nyuma yo kumara imyaka 3 muri gereza i Bujumbura, ubwo Pierre Buyoya yari amaze gufata ubutegetsi mu 1947 ahiritse ubwa Jean Baptiste Bagaza. Yasubiye mu Rwanda rero mu 1995, habaye imyaka 15 yongera guhungira muri Afurika y'Epfo muri 2010. Ubucuruzi bwe rero bwarenze u Rwanda n'u Burundi. Yari afite ibikorwa by'ubucuruzi mu bihugu nka Uganda, Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Angola, Sudani y'Epfo na Afurika y'Epfo ndetse na Nigeria. Yasize rero abana 4, umukobwa n'abahungu 3, kuko uwa 5 yari yarapfuye. Umugore we rero nawe yaraherutse kwitaba Imana muri 2023.